zam ta lam kai ho zo se na bon chawin the bridge in kain le mevin tu ni la phat chan ya phat phai pi pathin ka thang ba in chu ting le tu ni la a hi in tu ni la a in ho lim pi diu hi pu WL hang sing ma hai retire IAS officer in abana to KPA as general secretary in alain chu ting le pu haulu ne hi le kuki in pi manipura information secretary tu jing la hin pu pau za khu bi le ma social activist he in he sa so ke we hin tu ni la hi opening remarks a minute ni chet current issue opening remarks ani CP di hintin aban le question aban banai ki do di hintin question hoi tu ni la contextualize on kain ball loading hard mai the ngai ha je mai the jong le lam kai hon ni ne them diu phat man lo na dinga chu question hoi explain ka ball ta loading direct nga kain do jing di hin ta je mai the in je chu ni ne them pi win lang ama se penin pu WLN no to popular government na ti na man chila ya discussion na jong chibang chun tu hen ama ho hi adin munu chu kichi hi jong le popular government a jaw lo da na chu mi pi ni ngai phot no hen aman tu chunga development pen hi EPT amu am opening statement and minute ni to mang in se pi lo ama sa pen ki pa mente ki pa me tu na in jaw sa ke aywa ka do chu hi le in what capacity so I in ko ketile KPA general secretary in hele I will restrict myself to KPA view okay which that's how in government form bowling he so na pana say sa cha chu emi ho yu se giao lo di KPA nyong decision kila in KPA MLA Tani, they have already formally withdrawn support from the BJP government. Chichu two pet ding in quite a duty. Aman, you think they will not say now. Pao me pu tun pu haulunen EPT am tu le tu ai den munu PG thu ai mani pi ngai dan ne ya EPT amu am chin se pe kin ho til dang wang sei be se pung ting apat na hi zi zong chun na a hin la nam mi pi khat ai lo la nam ki loi khom na ho le mi pi ho na ke nuk tu na sa an ke ho la na sa popular government job loading ti an ki sei sa ki nuk tu na num sa chu a ki pal ke ta hi le I think hi chi apal ke ho ko na hi accountability khat na hi chi zi hi ku chi zi hi ai lo le hil chen na we need an explanation we deserve it na azau tahi ta la chun ipizi ham ti wang hi mi pin a he da ngai ti he kai ma dei sa ke pau me pu haulun tun pu pau za khu men masala ya ina ki ho chun san dham vom dham na ti ina ji cho taking nai lo ji chun tu he na hum tan ai le ipitin na gelam ka ke pe masa penin CSO lama ga saidinga alien pena ne ku ki in pilanga ko na aulun a hin chile political party in national KPL langa ko na general secretary pa WL hang sing amani to panel ta khong thejung ka ki pain KPA chung chang thu hin tu ha la tu zan iko na hin KPA tu yong hi tam ka critical theme in seo te ti ha ka nomin Habin ini ke homin ena sure nai pon installation cha na pon a hin i het hon lo wa nga chu ejinu khwa cha na dan hin tin imit ikke ho jing lai ta chu ham ikke ho zo cha na zo me dang an hin tin na wang shin om le jing pi bai lo du ha ta chu EPT ikke mai to pi du ha ni chu all la hin se khom deu hin tin adi sana pa WL hang sing ama ko na ingai diu le in pi langa ko na long e pi mam ti chu ingai diu ka gine me ki pa me khu anzo kan restrict na pen chu time kan restrict na pen chu khat so ta sei lo wa jinga he jong le nuk ji lo hi ji chon na
phát chu hi le problem hi lo ji chun so ta sei thi ni jong le ke ha ji ju te tin a kan se ni het thim jong ke pain tun pu wl hang sing in manipura pg om ta to hona ut movement ni bol pe no hi malama hi ipt imano di witam che pgr ministry a izau pe no hin movement hi ichana drawback hi am ai lo wa ai le problem hi poi itiwam pu wl hang sing in amuda ni sei pikin ha Popular government suspends animated suspension ano in governor rule in ke povin chilaya chu musa in government in Delhi in popular government hun koi kit ding he chu kum khat wal he I thelo in ha sa in so the only two conditions are emergency or CEC declares inability to function ani ni chu bol talew BJP te means it dep hi diu hin chia chu popular government hi by hook or by crook nga hon bol liu hi het sa dung du ya chu e hon nong pre-em I bol wen I ke ho jing wen cha chu zao lo ding popular government a hi zao lo ding tin LUNGTHU meeting Govt ayong tun anek iho ha na omtan jisu nampi iho ha na a ke koi jisu ipecha didana wa hu umaya and one of the conditions jisu in writing even if we have to join the government in writing that separate administration to APD wa abol wa le izau nante ti khat the only condition here to he in writing yang umlo ham ke han nang pui tu san ge hen pui kiti jingin but umlo dan hin so hen nang le so na ju ki mudi hitan so without writing here LUNGTHU chu kinit lo dana hu hello le ima cha kelalo dana hin ayowa hun sei tawen at least a reason I pham be chu MLA thu mo chun hun sei anga yin tu san ge hin pon here chu social media and ki mu dana chu ngur sang lo nin bang hun sei hi ham ama se ham mi cho men se ham ama mi na chu ja chu ama se da na chu ke la de yen ama chu se ya le we need development atin in the development chu hi le minister government join bol dinga chu hun sein chu development to hi join bol ding chu akibat na yang kahebe se yesu development chu ding dol hin yong le that is not our concern le intin dala ha intin yesu ho chu we are in a situation where we are facing security of life and property yesu secure hi lo ta ka sia chu development yong chu meaningless hi kina yong le hi yong le development chu there is not an excuse Jiboju tusan ya MLA ho tumako na imu na uju Jiboju in Jiongju I find it without it is a lame excuse adan he le MLA tumo hin reason he ipile hoitan ipile kiti ya Jiongju social media hin reliable yong he kit hin nama se mong hin nam yong ke hin dang ten in long la ime tip chen when hin pe diu ham hin pe lo diu ham hello le ta tip bia ta yeng ham ti I movement ding la nga chu even na hele ikinep now to ki bang te su popular government it is symbolic symbolic so popular government tayong le hon join ibolwa hele mehli hon abolwa hele no to mehli hon no to separate administration here chichu is awa hele hon no se chu kizop dana hetan so it is a symbolic thing
ipichu ata chun ima chu khel hi yong le adi ta kse na chu hele on the ground a chu hit na ima tila chu minister yong in nei onom sa hin government a chu tu a yong he tho da na hu men it's a continuation of the past pre governor rule to post governor rule here situation chu even na hele technically even na hele ke bang tho minister yong anom sa tu a yong tho aya chu laya tan ta ji a chu it is a new chapter da na hu hin ta chu pre governor rule a chu hele mi an umsa ya gal masanga pana an umsa ya continuation of the momentum dana hu here resigning yong chu pros and cons on the casing jisu hite yong le to he it is a proactive step towards joining the government hele he morally moral down in a woman the separate administration the target here lelam khana yela what we want our target seems to be compromised by the three ministers who have joined tidana khun hongum do en jisu anom no the yengin he as lelam khana ibe yong le the ground situation has not changed and that we have seen in the mipi at least social media sima even hele mipi apan ngai ya pangwin lungthana yang ombe se hin lunghan na zo omen thang tom na yang je omen that is a good sign so it is in a sense another kicho thona khanin omen so kase nu chu hi le I pichu yong le it depends on us it react bolwam na to a he how do we go forward here to anasita mga so that is the question now how do we go forward eho sunga kina tu wa ikidem tu wa ikibol tu chu lung sapenin zilwe ki sad yong le we need to think with a cool mind kati he so join ho chun join to yong le they will face the consequences in due course because elections will be due I mean amo term hi thagit bo ta chu to ai kum fatwal zep hiu hiong le tenure chu but the election will have to be declared before it is due at least 3 months in advance here so isima about 8 months bo hi tenure anyway so 8 months se dinga chu there his popular support he amhon compromise abol chu I find it very irrational now aya chu amhon alungelu I biham I khatbe cheng ni be hun sele ki hel ki ya tu san ya hi ki hu tu nyang umpun day to day tu chunga mi swearing in hun bol wa la tu a ki boina gal de yang ki nin cha hi cool headed assessment he the hi line cha hi EP saving EP commitment bowling yang le them khat ibet na lai diu ham ti khu I mean that is my thinking right now to I zil leve mo sa sang wa chu we still have time to assess the situation and think about the way forward let us hold the situation right now ola lai mo ki chop sa sang wa chu let us there is time let us I mean to till galum de tamang yong he them kan hung dau he nang ta yong le whatever it is let us assess the situation with a cool mind later on this issue ji ka gel hin cha chu say ding be se yong he ka hin commit bowling yong ka hin from the point of KPA ka say for a personal la chu se a hele wang chu ike hon ho ruma ike hon ho yong chu la chu mintin but as a responsible position akuna tu lung ige la hele them khat
cool-headed mind and totally with the kati sisu. For the time being, just engage juga say to ding. cái bảo mày pu hàng sinh cái bảo mày tuần ba nên pu hậu luôn anh do chân năng accountability on the scene cho nên là tua pu hàng sinh nên say chu ama hoen ido kha nai lu ido kha oi tam na ama hoen asay lu pe ni cái chân as a person na chu cái mà personal hin na chu ka do question tam ta ka do zong mai the in na response zong za chum ka mu mai the in hi chi ho chu sim the in hi zong le to chu cookie in pi manipur chu mi pi te ke ngai na apex body ai ni wi ji chun to ministry ga join hong chu cookie hi ji wa chun cookie in pi chun ama ho chunga hi question na bol khau ta mi lo le phat na te pyo chi ka ai pi ja na bol ham ti nen ki su theng di ti ho vel na bol kha nai lo ham ai lo wale na bol lo wa ama na sa lo ham ti chu mi pi te dingin kichi sel nei sei pe pu hawlon popular government ke form ding ang ke sei chun date 4 ni chu February 4 ni chun ahung lung ding ho ki chat ji chun ku kin pin tu so na ki bolin hi che chun second para che vet le the kukin pi Manipur outrightly rejects the formation of popular government at this critical juncture kitin na anoi lang che sim su le kui tabang na hi chi tu so na sa lo azaw te le it should be his or her responsibility tia ki sei hin na hi chi chu kukin pin avela do lo pa chu in pi bolding in ka gel pun a hin la ball loading ki tia ball hochin ipizia a ball ham ti pa chu na a hil chen diu a sei chen diu chu it is due ka ti na zia chu nam khan in ki nup to na sa khat chu in pi organization khat ki loi khom na khat na nam sunga ninga ki loi khom na khana ineu chu chi a ga taw le a hei chi khuchi ti ding ki lom jong ka sapun angai ding in jong ka gel pun a hin la thula na ki nei sa a hi lo le kukin pi se hello wa nam pi ke ho khom na ma thula na ki nei sa chu hitabanga ichon lo naw pa chu ami ho zo chun a hil chin ninga lo mai ka ti he anjwa ka sei bang chu hin na di mai thei di lo mai thei hizong le hil chin ding wang chu it is due for them to do akui pin hizong le ka ti he chipen tu na pu hawlon a bol ta lo ji wa chu in pi hi na a chu ama ho chunga vai hom khat hi na a chu nei ti bolun khati bolu ti sei the lo ham ka ti na he had him do khachu kukin pi his state authority pun na mo chu mipi consensus a hung ki vai hom na organization khat hin it is no government lo ham pu hawlon it is not an organization that forces traditional government consensus a ki vai hom mun khat hin na state authority banga chu mission state missionary ne ai chin na bol lo le chong ki solving he ki thai lo hin na mi pi ho ki nup tu na chu mi pi ni sim khom organization hin mi pi ki nup tu na ji chalo diu hin so I think it rests on the hands of the people mi pi ho chunga kingam thading hin na he cha che ho chun kukin pin tu so khat bol chin na zui lo le thai pun te ai lo le ko dan chu ka ti na UN in say 5 permanent members on gachiwa enforce ga bol diu ta bang he pun na he ta bang organization state authority he pun hin la ki vai hom dung zui ami pi consensus a ki vai hom hi ziu chun kukin pin hi chan ge bol ding chu ki lomin jong ka gel pun bol pun te ka ti he ke ma ngai da ne he ke pa me pu hawlon pu deputy CM jong chu mi ni hong ke kwai kin na khat tang khulo en koyon ele khat che ho hi ben ho apen chu hele online office guiding ti to bang akiza en na a hele ti chu he tai tu hin mi tangkulte apa achu tu hen ki pele le pantan na ho anu cha thip chet na line mi pi ho ki cha ji a thip he dam mai lo ai le pi ha be ti ho to bang cha amin mai maya ho hlekha thina ding mai maya chu koi pi ung ai ngap tem ni piti namu am history ang chu deputy CM chu niyoja num khamai the na tu chunga chu ni hong chu balance to na de hi cho hoi koi wa mo ko yong chu tu a situation dung zui ho thep lung mong na ding zong hin tin ho chu thep lung mong na ding a chu khat a ki ko ya hi le a khat la yong cha vet lo thei lo cha ya ma ga ta zo hong koi nga zen tin ai le ta a koi khom ngal phat wa chu deputy CM chi hi zong le khat thru a hong ke mang khat cha
ta chu ga sei na chu mot bung to nga kin na chu am ho constituency yong ka sei khilo le hi tho tho chu deputy cm jong hi ta chu e wa nu chu che tao e wa nu chu a ko jing chu ga ko win tin ak bi ham a bol ngak no wa hi yong le mu win tin pon sil pi win tin pi bol ta tao na e wa nga chu kilung hang tho tho kilung hang che za dang khat ako wa ai che pa chu a cm pan a hin man hi instrument a man hi dis la ke he tho tho na ya chu ki chip na hi ti ai game is game hi box game hin din ya chu wang shit wang chu ka sa chu a nem a pi nem cha se ngo di hilovin a mi pi mong jong ikidoi lo hi je mi pi hi masanga panin ana kilong deal hitiven i right to get no hitiven demonstration patte chan ana ha bol jab lo han hitilo ding ham ti yong he ka gin sa na a umzi in to achla amma chat ki bi rong le adang khat ki pile ala tho tho de chu e hon ke pa ta post chang lo ho ili mu wa na lang khana sei ding to hero red carpet welcome ibol cho ki pile la tho tho de cho ga sei the na chu ipi ham tile a haulim na na alo le a haulim na wa chu hitaponga mi pi sentiment tong kha acha na kenot tu na suke ho chu howe election ting le alo le election ting le mi pin ipi bol do ha mi pi khona u me election chu campaign ki ball pe hi cho a khutia hi le covid 2027 election achun it's like campaign ball ho chu ahung kai ta we ahung kai ting mo le chun tua ilim now deputy cm ala lozi ibem kha la lozi a hong ki le a welcome ball pa chun ho we le kon up ala dem ala hi dem na questionable so ilim da no hi ka ve na hi le lim na hi lo wa tha thon na zo ham ka ti cho ibem kha to hong wa thun lo cho tha thon na zo i bol ham ti yo he ka kin moi cho ya chu ke wang chen a hi the ya hi le ke pi jong le a bjp chang hi jong le chi thaget bo se hi ta nga la hi le mi pi lu ho na jong hen tin mi pi sentiment jong hen tin ki resign da ve jing le he chi so ko lungthu yong hi thu ta ve ta ta hi emazla bol thei sambe se lo ding government na chu hi wa nga chu snmla aum ja chu so ko lungthu yong hi hing hi chu ai wa nga chu mi pi lungthu hi ki ta san lo hil jing da ka sei jing ba nga a foundation a chip ma ka la ai ta chu a hi wa nga chu anjawa sei ba nga pa da lu el hang singin symbolism ngan hin tin ama bol hi lo wa chi lungthu chu hingin tin a lungthu a chu ham hai na lai u chu a lungthu hin ja chu su yong hai mla long hai kz si yong hai chu aya chu hichi amla ho he ke resign le lungthu ata ta in chimin tin lungthu chu bei di chu lungthu a be ya hele kz si yong chu apex body a hi na ha langin hong ki langin tin asu yong chu ama asu hinan umintin political dialogue chu api achi bidam chi ke wang chun personal se ya chi pi ding ga dei lo ke je sin jo ke chi in chi pi han lang sei bangin ti hin mi ala lu the jan la lut le to exclusive ta su se de lo ding na ti ho bang ya chu tu chung deputy cm khat pa igam so ki ko hi ingol jio he ya he kala he ki pa me pu khu tun pu hang singen mla ho mi thum hi mi pi in jong akoi koi in jong ama hoi ki mo so sa di se de hin adang sagi ho jong hi resignation api naw ta hu min hen sei banga chan resignation a bol naw api naw jong akimudi hin
ai le ama ho chu MLA resignation abol lo wa MLA pan mun chu tu jing na lai wa ai le government ma ai le ama ho chu by default la chu a part of a hi veti chu pom thei khat no a hi yong a hi ki nen ai le ama ho ministry ga join mi thum ho to mi sagi tia MLA mai me mo ho hi akiba lo na EPM pu hang sing nang nei sei pi wo Governor government president rule sanga pana chu KPA dim mun chu he lawang chu born when adida chu adin mun chum chu KP ho chu party chum he adang se chu BJP he we resign bol when kiti chu resign from the party ti hum resign as MLA ti hum yong he ane kichi lo bi chu resign bol han ti wa chu oi pen chu bol ham ke de chu he lawang chu sar to ken do pen chu na MLA hi na wa ku na ka se in chu tian le party line na jong lovin as a wola na mi sagi to mi thum chu akiba lo na adin mun chu chika chu nei sei chip pi on ka ti mi sagi chu BJP hi we party in a ko teng chu le as a BJP member wang chu che ngai as chu ati lo ai it amounts to resignation hi chu party whip hongum teng le party thu ngai lo ale they can be disqualified Yongju, it's a way of I mean showing your feelings resign ki bolta bang tho here adang ho chu hele BJP hi lo ya chu they don't have to listen to Delhi thing le amo chu support ball outside government hi tho here it is nothing new it is he now chu ngai ya to decide about you chu hele BJP mi sigi ho chi hi we amo dinga chu din either they defy the party whip and not attend the meetings or that also will amount to disqualification and also it amounts to resignation resign bol yeng ta wan kiti ya so na apna chu KPA appeal bol wang chu bona mihal ani resign le it has no effect som chu resign bol home with thing like within 6 months so election tho the midterm election the chu kumni masang chu ta chu I mean kumni masang ti chu 2 years before general election chu ala kum khat masang ti ti to simal to iga resign ki boluen and the the ticket for KPA is already open for you. KPA will not put a candidate against your constituency. Kiti esu ahi thela bon abon wa chu unopposed election din kidhen kai kidhen kiti aya this is all ipa separate administration target chu ahi na denga chu imu diu hai kiti lo ya the force chu ahi na denga chu ala tua hi kabet vet ki na hele hi sang chun tua hi deputy chief minister hi namuna konin pi nem cha chu hi yong le ten le khat te ni yong cabinet minister hi na konin su hin chance ve within 1 or 2 months in resign bol tele on the ground of separate administration I khat ko hen nang le hung again chu lin che lo de ham kati na hi chia chu let us wait with maybe tua undin mon he chance phache de ham e chu e ho he it is all about symbolism kati chu hi le pressure yong min public pressure media pressure teng le amon image pressure yong ne chu BJP ten ichi hit na diwa chu this we need to make some kind of noise movement to mipi
mipi movement iti ho yong zu mipi movement iti wang ji ipi pen ham yong khethe lo ipi bol liu ham mipi sun lampia suong amo se liu ham yong zu mipi movement ham helo le I ham target e se chu hele sona pana ka se chu civil disobedience movement chan gen bol hote gandhian time ati le ging the point I'm making is, we have to make it symbolic image, symbolic noise, so that it will be heard in Delhi. Itil bolo he Delhi a kizalo bichu. Kehayong gebalo min hai gamta zu. Ni to ikho yong le. Khade mi khan hongitha the problem is still going on in Manipur ATP as if a problem umtalo dana ho. Umlo bichu I had impact in a yolo pichu. Just impact he kade ke wangson. Yes, impact he ne dinga ju MLA ho so soma som ju resign le impact the here. Resign lo ta ji wa ju to he kilap den na here. Ala to he opportunity he hunlen jab dem deputy CM din munagonen on the cause on a think and resign kit yo level. Man cha phatal khan iman the du ham e ju e ho suna ki mo na sang wa let us look at possible opportunities igal san he bechang se hello pichu we have to fight in the media, we have to fight in the with the other election he continues so the India election image election the platform politician ho say di yong ko mo pe ngai ju we need that kind of movement also to public movement mass movement iti ho so it all adds up to that hikin hai ju cha ju strategic tactic he more gel lo sang chun gel ti hu te kati na hi to ai I want to say ju hele MLA sagi ho chun EP bol lew kiti am to hin Sabenia to join a ball resign yong lew to hin azi khat ngai ju azi ju separate administration hi ala separate administration nati ti wala why did you join ti khatum kin ju ele ki pal kin ju opportunity not the within MLA minister he thumine also to including the deputy chief minister. Deputy chief minister is like a minister also. CM Noya to I mean just to appease the designation to koi sang tubo here. A portfolio it matters on what portfolio they have also ministers. Ordinary minister cabinet minister had portfolio to home to pa he's as powerful as the chief minister home to finance to pa deputy chief minister here portfolio it is nothing chief minister deputy chief minister so it depends on the portfolio he PMU am yong kelo la he to ai so how to hinten let us see tilkhat it depends on how you use the situation man thi khadong chu to ai pai mangwa le ya he yo teng le ki si diu after all akoi athungu chun ep to hin for some other reason mipi lol wang chu su ke hota chu hele amon they will answer for it in due course but who knows in the next few months Yongchu the opportunity will come because politics to ke hello here there are no permanent friends no permanent enemies ji khari umenten things change jingle go zumai the jingle nisa samai the who knows so option you say hey we need to keep our options open let us not close our options who knows what will happen opportunity khat de ham len jo tupi khat jo pathin in egon pe hom yo ya ahead so let us keep our options open let us keep our powders dry let us be ready on all fronts let us not close our options kati na he koi chu
koi chom koi pa yang hi de lo pi ju bon wa hi all the seven BJP hi le adang thu mo hi yong le separate administration chu tu chan gya hi deny bol wang khat za ka hi la tu chan gi ju itup na la je wa ju velanga kimuyong le zelanga kimuyong le ithanala kimuyong le separate administration imu tieng le it doesn't matter how you get it. Let us wait for the opportunity right now to invest in it. So if all hell while we will fight among ourselves. Eho ikina sit sang with to galini you to eho ikina kino le EP iso di hu let us kitim triu te kati he tu na tu EP yong le kitim triu te and who knows things might turn out even better than before. Su say te hello la he na ju ifu no lam loi po te kati na hi Ini pu le to zo ken kat pen kichi lo pen to MLS gi ho to thum ho MLS si to PGR to Manipur Popular Government to zao so okay hi ti hin na BJP zao wa le yeng zu la because the majority they need 31 MLAs 31 MLAs ane lo wa le BJP ju zao Popular Government ju the lo ju ala ka se nom khat ju le ayo ka se ju le government chun term governor rule kum khat ki chai teng le they have to form a government kati na ju le it is also an opportunity to prop up a government which will collapse within 1 month 2 months until president rule about Chingthei, so that is also very possible. This may be only a stopgap tactic strategy by the center to continue president's rule without invoking parliamentary powers of emergency and election commissioner. George ngai lo wa chu kum khat ham chu hen teng le thei poi ti hen nang governor rule pangkit le meter chu kum khat kit dita chu kum khat chu le general election to ki bang ta chu on gal kai dita chu hi jong chu hi ham katia government ita he koi shuru na by hook by crook na government khat CM khat aga tun do he just to get around the technical hurdle of constitutional provisions dinga chu abol mai ham yong hi mai the. That is also possible. But this is one of my thinking that just to get around the constitutional hurdle. BJP they are part of BJP. This is BJP government. And the numbers matter. Numbers to form a government, you need 31. Disagree about disagree ki bol yong la disqualify bol the kati thu bo ya but bol hi ta is minority hong ni use disagree you say this disagreement na bi pha thil khat hong bol you say emi hon I think say you meeting a zao lo ho yong disqualify ball le BJP should form che then other parties will NPP yong ma NPF yong ma mo yong chun thu ni che di ya ji ju it is all chess game to bang chu khat hilanga om le khat normal possibilities are endless chu chia he them khat lung gel det ni hitin chan lo je kati teng le ti ben social media til emotion sang wa thu emotion se yong he to ai se yong he se lo ding mo zu gu thima ru ma ki ho di strategy sim di ya strategy yo se ho ni phon do wa le strategy to lo pi chu propaganda ta cha he im cha yong se no myong lo we are at a crucial crossroad na yum lai ta he gal yong ini de yong zu say lo ding yong tama say no myong tama sia zu
cái mu ngai ju tua he I bol liu yong le phung ta ka bol le ti ai le min ne pm I bol te ding su I bol ta ding yong le ti bia plan ki to sena ko ya bol li hintin you know you have to keep your enemy guessing I say yong le zo sei khom ding hello khat sei ding I pha mi lung chum khat gel sa ding hintin I zo igal mi ngen zo tua he bona he hola yong gal mi hi tho in a different level cha tu mo si se yong hi ilung gel yong ke se do nom lo se tua he ji su hin dinนั่นคือพ่อแม่ผู้หังสิงผู้เอาล้วนลุงทูให้อลูให้ตายนาทีนั่งมาหมู่ดันลุงทูเป็นหนูให้ที่ดินมุนาอุมตาม thu lo chu no khom ki da wa mo nan phon deu ngai di na a hen la ken ka gel khat chu alung thu chu nam sunga dinga king up now a hi ti ta sano hin na ita sano hi lo I chi pi we hin king up na ne we hin alung thun decision on situation sim ho chu hon mi pi chu zui dinga ki gong sa hi na hin la popular government chunga chu alung thu chun a sei tha ta hi le a sei tha ku ki te ding in phapon te te a sei tha wa zaw lo ding a sei ta le chun hi cha a zaw te yom pa chu na hi cha a zaw te yom thei chu a sei dan jong hai na lung thu chu khat ve ki mu kina a sei kin ngai ding in ka ta san na ka gelin ikinup to now I tile ki zui lo ha ipisi ha ai lo le hi ta bang thua hi ta bang I bol theu ham ti wang he akin laganga lung thua to khom kina ma khoding he sei khom ding ngai de da ka gele to a chu tai amang tai ti the he pun na in la khat ve che ke ho khom kina chi din mun la pa hui tha vel ve ngai am ti ding chung hi ding da na he azwa pu wl na sei chu ken jong ka ta sanin na cool minded ta thil gel diu changa in a hin la khatlani chun ke thim tho nan tin gel the itya gel the na mun chum nan tin hin la twa hi namsunga mi pi tam ta in do hi ipizia chu separate thum now government na chu igapan kino ham ti hin na it doesn't make any rational amu malum poiti na hin na we are seeking separation we are only minimizing the legitimacy of our demands ti hi mi tampi se na kinjong hezo pi chadi pi nam hezo pum kating hin la iti ha hichi government hin isu gi mo hi isu ki cha no ei tha ga mo hi ti government chu adin do zo ta dinga akithu pi ai pan pau chu hin na chipa chu mi question hin anjo le pu wl hin khu pa hin hil chen hun nan tin amani lungyal jong in sei hon nan tin hichipa chu hin mi tam zo boina na isei bong in prospect tam pi jong mai the deputy cm hi je wa chi bol thei diu masanga sangai thanei na diu jong tam pita nan tin na ai jong le it all gets back to symbolism anjwa isei se symbolism symbolic na te ka na resign ga ki bol diu che the movement with the bong in hichika chu we will not take part in anything hichika hun ta ka wa chi mat chakiti mo ka bol lo diu heti jong chu thale zum ki nei hi jong la idin now idin pi khan we tin ka gelin na hezia jong hi popular government ki form chung changa he mi pi tam ta lung no mo ai lo le lung thadai lung thasi ding in ka ta saneพ่อแม่ผู้เอาล้วนผู้คุบตัวจูอย่างเงี้ยna continue nom nong na continue question he chom ta khen do ji le discussion hi achi la thei ji hen na to pu halun nen sei pen le pu hangsing nen sei pen chu lung gel khai hi nei ta diu te e wa dinga aphalanga hong ke do di zong mai te ti chu khut mo la po te ti pa chu nangen ni pi ngai dan ne yam alo thelo ai pi ki ga jong le ke bol ki jong le ke bol thai de lo ke tong thai de lo ai ti ju he le upai lo hi jeng ai ju ka de poi ti a ke ta bonga he pun di chu hi jeng en tin ke ju chu mo be se ka hi get lo ke chu a ha lo na a phat lo na ding ho he sei ni he ka tha nom kit na ya chu ka sei no chu ku gen bi manipur te ku gen pin jang ke son pi tai to he tham khat hung nim tha a hi ta in
ai rong le ama ho hen echi mi thum ho akuna hilchet na clarification angau hi LUNGTHU resolution na centerin written assurance APYSA nei PY hile pi na dinga written assurance nei PY le popular government ka join do ati ta bang be cha hin centra ko na hung lo hil written assurance ya chu zau da be o ej da banga chu a zau mi thu mo hin ku yin pi manipur ko ma anga ngao clarification cha a bol lo be do he jeng bol jong bol lo be do he khabe nyang chat clarify ga bol ni kukin pi manipuri na nga hepun ahin la with collective conscience maybe ho collective conscience a chu amho hin bolding a ki sei lo kha cha bol hi ta le chun in pin jong a sei ngai lo a cham ho maybe collective conscience bo na they need to come up clean, they need to face the people and come up clean and state their reasons hi chu ka sei bo na ka sei pa chu kukin pin amon azau now reason chu kukin pi ahung piu han ki ti he pu na kukin pin hi tabang resolution a jong sana ki ho khapun mo a chu ke chun ikhat mi pi lunggel hinte ai lo le hi chi le di ding do le hi ta ka sei thu he continue khu so hin chu e cho overall ai event na hile LUNGTHU don mo he zengen LUNGTHU atiwa akilol now khat stakeholder len pen khat nin peham flout a bol ta hile akino to now ama ho kala a choi piti sei de ham asung langa ke he thim na khat ungkit johan tiang he ama ho ma cho ilam kai chu gin mo lo ding hi ti wanga mi pin agin mo na the dewa jiu hi cho sei lo thei lo cha ai chine khala chu spokesperson te ni yo Delhi a chi adivasi MP te ni ko ma chu chi parliament ne bu do pe na ti documents jat ham khat chanam khana sa ga se lu thon cho na ga taw thon cho che ba na hele gin mo kai kaya chu ke ta bong ho dinga chu biha yin mo ki cho proxy he ki ti gi cho man ye ga ki chim hon he ki ti cho elanga he a bol sa man elanga he a pha lam lama ki chim thon he ya he la thia ki nei cho aya chu a phalam lama vet pa hi hu ha ji ta cho tu langa i thu nau sang be se tan tin cool minded ta thiligel he ti he ha si ji ta cho to he ai wa nga chula ai ma chula ke bol the kilo ai ti cho hi kilo lai the kilo atho ajong popular government zauta ministry post ki niam ta mi ni hin anga kit na e che akivet thim lo wale imacha kit lo hi mai ida wa ida sa wa hi iphat te di wa hi je ala samte hi ti jing nga he ti ta o pi ti mong de ta ke hin hi ra hi khat ve to hi e pete ham khot lonin piam khan he step hin na ke la jeng han lang so ding hi asan la sa akang awong khan aso do the na ding in revolutionary very bold step khat he ke la jeng theile ka ti khat he ka gel zen tin thil khat ong so ting le a phalam pang he i ha vet jiwa kan kam mo cho i phamo ve ki ti jiwa a phalam zo hi inga jiwa hi inga chol lo hi tam tiang hi ka yin mo na tam ta da ji lo he ta cho ai pi ba sai do ham e ji mi thum ho a ko na he a pha kha ong ki le ji do thia na ki kon chun azang a hin se do the kha hi le inga do imagine din e ji dinga wang he theng ta sai dinga lam kai ho alin lang ho tua azau ho cheng ho hi in azau lo lai azau ta lo alo le position chang jau lo ho hi akito ato kho mu wa lunglen akan wa gu thima he helai hon ise bong wa sei do the lo wa he gil ta thu ta he agel ngut wa ato do ngut gut lo wa he le ichi mi thum ho ko na he amo thuma se ko na he bol do dewa kata san po na he
i pa me pu khu ken nong thema retreat ka bol leng u hang sing in se pi diwin a pha zo a hung ke ding ti chu kinep the hinan a hi wangin MLA ho mi som se ama ho be ong chu ki heto hen lang hi le chu dei sai ki ama ho mi som le ong chu ki heto lo hi ki nin to ministry council of minister chang ho he to a chang lo ho he cái kiểu bị lung thay khát chạm lo khát nong lung thay lo khát nong lung thay lo ai là mi xóm lệ lệ bọn cái kiểu tụ thế liệu năm pi khát chú ipt ama họ chun ấy cái hồi yo ham tí dòng chế hiện chú tiếng lệ tuan pu pu hàng sinh nên xây bằng à chú ấy họ ading áp zo dòng này thì tí ba chú áp zo thì ding chú ami pi chun a hết ding confidential hay tí dòng lệ MLA somo loi cha ho be chú cái tụ thì liệu chú đây sai hiện chỉ ama ho mi som bo zong ki tu thelo ji wa chu mi pi hin hi chi apha zo ding hin te ti na lang panga chu lung geli thu thelo ai hin chi ka chu nei ga se pi ken wo pu hang sing Ase hali ne. Iyo aywa kasi banga chu till he very fluid stage a omaya. Okay, but I agree. MLA Thumhon kilol na asu ke eveti chu asu ke huta chu. Ti di yeng ay chu in writing a imza amlo ya chu join to ji wa chu. Amon asu ke yong chu maybe they have other compulsions. Who knows? Kisi ke ipami the them ka mogel hat chu hile. Tua organization ho KZC le kuki in pi le bona eng le adang dang su group ho le non su ho le to hom na khat hen dang to thum ho ju to hen dang ki ho le they can form a very powerful way ahead way forward EPSA do ham wang chu it is up to speculation but possibilities are immense. EP, for example, on the ground of chance where within government in Asukhil now within the next 1 month, I mean, withdraw ball yang government support of the government. Pola and hung kila and nang collapse ball lew. Jisu kagel he central government and dissolve all to kagel so he's a government within the next 1 or 2 months. Jisu hello pichu. Imu tawala sectarian violence he de ki na to he hungle flare up hung hen nang they have no choice but to dissolve the government and impose president's rule again. Jisu humi dia jisu bola le chance mangam dita chu ji ka chun ke ho to hen nang on a particular issue with the main cause of target separate administration soon put the government collapse is level center no a time all use so ade to so on then the governor rule will continue till the end of the term they have more 8 months going they can go for another 1 year so 6 months so then that is one strategy so the strategy here ball pegel he tamachu to home popola gati to MLA bitum ho to MLA ho soma som to adang si yong we bet to home the diu ham at least public meeting he yong le am ho be to home and dang ka kyu to ta we tin khat be yong le ilung thai dom de here to chang chia ni wang ha sa thau he ona chang chia to even la chang chia lai le da na khu mu chang chia lai le da ti wa le he now is lam kai be ting le
ikito loham iti yong le pau khat I pau yo se ki heto ki na nam khat hiu chu a ha chu ki boysing ki housing I ham ki quibbling sibling rivalry tamang khu umjing tin ala ikito loham iti ala ikito dan dan he min mi ve dinga chu sat hi nam khat hi ki no gali bol yong le nam khat ai bol ki no hiam iti yong le hikit lo hita umle le tin so we have to accept our nature na he now he ti he lo khat chu itup tup sang wa chu he now he let us accept our nature of not being cohesive enough not being bits and pieces also he now he ta umle le tin it's true he now to accept bola within that image chu ki ho to di utin ki ho po la wen ka ti mi thum ho to mi so mo to mi ya tham na bona chun at least ki ho to jing he le ka ti he amo ko ma yong mo yong in the program hi angai wa le it is my appeal to them please talk to each other chang chang se an khat lu nu kho sang wi chun talk to each other ting le lampi hung kyong te te de ka ti ke wa I have not lost hope. Namkhat hi dinga chu I have a lot of confidence in our I'm bang in me them them wa me to ikite ka sang wa chu we are different from other people. Maybe how the bang hello chu is it na how the bang hello chu we are unique we are one we are tisan kitten kin hiu chu this is our unifying force and mi ngai na ju kitten kin yong ju sibling rivalry yong ju sunga no to na ju but ki to ding pha ri ki to tho so I have confidence gal he is all tho it is a question of when here so let us with that confidence in all of you to chom se yong la khon le ki to tho ju ki ken the lo te hi ding le I mean let us talk to each other even to the to the 10 MLAs to the 3 ministers we have to the KZC to the Sioux groups to the non-Sioux group ki ho po so we bet you ki to in khut tum zelo ten bolla hen kon ha koi hai nan ju diwa Cho có xảy chứ. Ki pau me pu to chun thil kha in sharing ka ting nang to assurance pen cho ip lo wi na ti pen chu chia chun khat thil kha kan share no men si hian na mu ta ve man jo amutam ipam anu pat ti binem sa Arun BJP Singh Arun Singh an thot pen chuna ipa piniam cha det tu nia Arun Singh in chilaya lekha na thot pen kitia khan hong viral khan men na Chief Minister adinga offer letter to offer letter su sona ha lo ni thum li masang to lo that too jiju ibitia jitu pen hi ipiti namu am kati ku hawlo nang seyo njol aban ban cookies of political movement ai khade cha sang boy na sei cha khup cookies of political movement hi priority a ko iding hi ti chi khu written assurance la mo ham ti go hin de kati e sang boy chi chu ala au chana ala chi chu ala wa sei thei pen chu chi chu evidence pen chuna amu thei pen chu jiju hi on sei ta ibida tu zan gya silent hi na we can the interpretation is subject to interpretation so ti ho chu amon BJP ten jiju consciously say lo ham yung te lo ya BJP sei ham Arun Singh sei ham ole kui sei ham da dong zum na lai na kisim thu ham jong na lai na kisim thu ham jong ti te na la aji chu ahong pot pa chu mi pi hong so sang pha na chu chi
later chung viral hin na chu ding le lunggel chu za chom the hin nge thula the ji jong le om dan chu kamu wa kamu lo lai tu an hun suwa chu ka het be be ti la chu kamu kha lo lai pi chu kan thot this or what sama tu le tu ai nên là jo là ball thế là pu hau luôn hinge pu hau luôn tu hi kim lam kai khat hi na chu nam movement ni chi diu dan hi ep propose na ne yum ep plan ai lo ai la lung thu chu ki ngai phot na lai te ne tiu ham kim ten pu hau luôn bon vini ho lim dan hi lung dong so okay na zai ka zai tu pet ta hi koi man one and tu pet ta hi koi man one and se nei ding ka ta san be se pun kinai thei han lang hi lawang chun lam kai hling zo ta khat ki ding hin na ai la tu pet nam boi ha sat pe na hi hichmong ai lo le hichmong hi le nam ki khel na ai lo la khan to ma chal nei hin de tiwang chu kin jong ka sei ngam pun sei jong ka sei thei pun ai hin la tu chana wang hi enjoy sei bang wa chu lungthu tricking up now ai lo le nam pum picking up now hi na dia chu lungthu आज के ची जाओ हिन nan के ची hin eso hin mla ho hin na representative of hin I like him to pardon partial of ke ची hin na so tu pet na he enjoy sei bang wa chu kim han lang ke ची jong na changai ma cha bol thailo ding eso jong changai ma bol thailo ding mla jong changai ma bol thailo din na so the only sensible way forward is for this group to come together again na and try to chart aja pu wl in sei tabong chen amoi hung khom wa hitin bol taw te lo le hit din munit tabong he tai tabong stebila de hi akiti nga lo le kimin jong ima sei thei pun tin ke ja chin jong changin ma sei thei pun tin mla hon jong sei thei di pun na so it has to be a sensible consensus taken out of lungthu na that should be that on alone can provide a concrete step for us hit tai lo wang chu lam pi dang ding in kata san hi tu pet hin a hin la tu kin pi multiple perspective a chu ni do hi la ke ho zo si kinup tu na wang hi pun tin ke ma gel dan chun popular government chung changa chu kimin jong therefore ni ani ki so banga chu tu ge a hi hit statement chu retract jong ki bollo withdraw jong ki bollo revise jong ki bollo hin na our stance is how can normal politics go on in abnormal situation ahin na to he abnormal situation ahin so how can normal politics normal administration go on ti hin na hezia cha sei bunga cha withdraw ki bollo retract jong ki bollo revise jong ki bollo hin hi chu jing ding ahin to hi mi pi hon jong igel diwa ka dei hi e ho zo si hin mi pi hin igel diwa ka dei hi kim hi imazosi hi pun na imazosi hi pun mo abu yung kiloi khom now hey ama kai khanu muti tia chi kiloi khom now mi pi kinu tu na dunga kiloi khom now hin so kim lam kai hwa hi poi ti wang hi head diu inup che diu ka ta sa ka dei sai na tu a khat le ni na sei le kim cho nei tabang na ai lo le lam kai hwa tabang in sei it is our very own institution it is our very own na hezia chu ei ma thil kha chu ei man ki si mangain tunin mi tampin kima sei sit na ko mai lo questionable na kom ja sei na ko min a hin la na in sungai nangin na kisim lo kuna kisim dem ti chu hin na hezia chu I think every citizen every cookie kahi ti zo si hin nam sung tha na dingai pan la mu na nei chin hi cha chu kim aga pante te ngai pui ti nei na kim chuna leading here of course ain ma mizo si jong in we need to start taking responsibility kim hat na dik ha pui nam hat na dik ha pui na ngan se tumum lo e ma chang chin e ma consign za apa pin ding il hanwa panila pha no he ka ti he apu khu na don but no mam tu hau lun sei chu na don but no mam bon nom na ta ken ka don but sang in na hin don but no